U ponedeljak, dan posvećen svetim anđelima, 6. juna po novom, a 24. maja po starom kalendaru, pravoslavna crkva molitveno proslavlja prepodobnog Simeona Divnogorca. Ugodnik Božji Simeon rodio se 522. godine u Antiohiji, kada mu je bilo 5 godina. Antiohiju je pogodio strašan zemljotres, u kome je poginuo njegov otac. Zemljotres je malog Simeona zatekao na molitvi u crkvi i on ostane povređen. Po izlasku iz crkve, 5-godišnji Simeon se izgubio u ruševinama grada. Videvši izgubljenog dečaka, jedna žena se saželila i povela ga sa sobom. Majka Simeonova, Marta, misleći da je u zemljotresu izgubila i muža i sina, danima je neutešno plakala. Posle 7 dana njoj se javio sveti Jovan Krstitelj i kazao joj da je dečak živ i gde se nalazi. Majka ga je pronašla. Iz zahvalnosti Gospodu, koji je u velikoj nesreći sačuvao njenog sina, Marta odluči da ga odvede u manastir. U manastiru mu je za duhovnika određen starac Jovan Stolpnik. Stolpnici su bili hrišćanski podvižnici, koji bi na nekom uzvišenju, najčešće steni ili stubu, neodstupno stajali i molili se Tvorcu, bez obzira na vremenske prilike i godišnja doba. Ovakav način monaškog podviga posebno je negovan u Siriji. Posle nekog vremena, kada je zamonašen, Simeon je odlučio da sledi u podvigu svoga starca i duhovnika Jovana. Mnogo godina je potom Simeon proveo na stubu, moleći se neprestano. Krepljen od anđela, Simeon je pretrpeo mnoga iskušenja, zbog čega je udostojen od Boga darom čudotvorstva. Vremenom poče dolaziti kod svetog Simeona mnoštvo sveta, koji su narušavali njegovo molitveno tihovanje. I on odluči da napusti stub na kome se već 8 godina podvizavao i zažele da pređe na neko usamljenije mesto. Sveti Simeon je došao tada na Divnu goru, po kojoj je prozvan Divnogorac. Na tom mestu uskoro je izgrađen veličanstven manastir. Na njegovoj izgradnji najviše su radili oni koje je Simeon svojom molitvom lečio. Kada mu je bilo 75 godina, on bi unapred obavešten od Gospoda o svom odlasku iz zemnog života. I poučivši i blagoslovivši bratiju, upokojio se 596. godine Gospodnje.